tegereka bulungi juice azira mutalana kai juice kano musawo yajiri maiso ya kwenongola fugetula buno bujano zitwani tubukuwako level ya ifene tulibasaka ingaye bachitulwaire tukisoma twachikuwa weno okunula kuchokunula kubyobulamu juice bwaba azira musukali kwiga omulwaire ga sukali na dolanga sukali omusawo bakobera nti sukali wo mungi kuba sukali no level zigaliwo nga oluisi mutono oluisi mungi bobo ina sukali nga mungi mu mubiri kai juice no kamula katugeze butunda gaidu zo sukali oli kwereta ko obulamu so nenda no soko wulira omusawo abasawo bano wabango jireyo ngati bya kutebereza omubuze nebibuzo bino nti butintukana okuna ku juice ada kukobera okusinza ku woli time edukira sukali bamukebera kitufu asoroka atigenere juice aito tam sukali on debeta the no artificial sweeteners nga sukali ono wabulid nga juice mwene go kamero ba butundo nobo nga sukali yo yali mwali nacho amala omubiri gwo yes era kituongereza ku mwewale ino juice ono omugulirire naddala gwe bongera mu ebirungo n'okubanga bagita preservatives kituida kwa tulamaina kuba tubanga bali ku campaigninga ayenga bino byetugula mu supermarket biche ebyo mu byewale ino naddala mu abantu abakulu ate kigemye nako omuntu aje yagula ki juice kya siringi kasamba tichigazana ile kigama ayenga omo muri mu kilo eyo obutunda webale ino bakoti buti wotegera li kale ayenga wera mugire abalwere ba sukali oidi nasoma ko bya dictonation bande tukoba lero ekibina komete kigali munali mu era mwadani kangani mu ngudo ngaba nabani ko bukeke tukuwa omuzungu chaira decision pamphlet issues about kunwa oba okolesa ebintu ebigama ganumere wa sukali uve kubigoma modofu nadala ngola baitajaja ino mutoyi vwa kubakazi modofu oba wongoli ontabuike mukuku okwe tubacheta kigale mukusoka tacha yitu baloje ayi bano umuchire